নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 6ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ধৈৰ্য্যকা পাঠ। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব। আমি ধৈৰ্য্যকা পাঠ এই নামৰ পাঠটি আমি অসমীয়াত ভাঙনি কৰিম। ধৈৰ্য্যকা পাঠ, ধৈৰ্য্যৰ পাঠ। জাতক কথাৰ পৰা দিয়া হৈছে। গৌতম বুদ্ধৰ জাতক কথা নামৰ কিতাপখনৰ পৰা এই পাঠটি দিয়া হৈছে। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। गौतम बुद्धर जीवনৰ লগত সম্বন্ধিত নীতি বিষয়ক কথাবোৰক আমি জাতক কথা হিচাপে জানো। इस पाठ में धैर्य के महत्व के बारे में बताया गया है। এই পাঠটোত গৌতম বুদ্ধৰ যি ধৈৰ্য আছিল সেই ধৈৰ্যৰ মহত্বৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। पुराने ज़माने की बात है, पुरानी दिनों कथा। गौतम बुद्ध एक गाँव से दूसरे गाँव पैदल जा रहे थे। गौतम बुद्ध এখন গাঁৱৰ পৰা আন এখন গাঁৱলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল। साथ में उनके शिष्य भी थे। তেওঁৰ লগত তেওঁৰ শিষ্যবিলাকো আছিল। उस दिन बहुत गर्मी थी। সেইদিনাখন বহুত গৰম আছিল। क्षणभर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे तृण पर बैठ गए। কিছু সময় জিৰণি ল'বৰ বাবে তেওঁ গছ এডালৰ তলত তৃণৰ ওপৰত বহিল। उन्होंने एक शिष्य से कहा, তেওঁ এজন শিষ্যক ক'লে, बहुत प्यास लगी है, बहुत পিয়াহ লাগিছে। कहीं से थोड़ा जल ले आओ, কৰবাৰ পৰা অলপ পানী লৈ আহা। शिष्य ने आस पास देखा, শিষ্যগৰাকীয়ে আশে পাশে চালে। वहाँ एक छोटा सा पोखर था, তাত এটা সৰু পুখুৰী আছিল। पोखर में एक बैल जल पी रहा था, पुखुरीটোত এটা বলদ গৰুৱে পানী খাই আছিল। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा, শিষ্যগৰাকীয়েও তাৰ পৰাই পানী ল'বৰ বাবে আগবাঢ়ি গ'ল। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। আৰু শিষ্যগৰাকীক দেখি বলদ গৰুটোৱে ভয় খালে আৰু পানীৰ মাজেৰে দৌৰিলে। इससे जल गंदा हो गया, আৰু বলদ গৰুটোৱে যেতিয়া দৌৰিলে তেতিয়া পানীখিনি লেতেৰা হৈ পৰিল। शिष्य ने सोचा, শিষ্যগৰাকীয়ে ভাবিলে, गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा, লেতেৰা পানী গুৰুলৈ লৈ যোৱা ভাল নহ'ব। वो फिर आगे बढ़ा, তেওঁ পুনৰ আগবাঢ়ি গ'ল। चारों तरफ देखा पर उसे जल का दूसरा सोत दिखाई नहीं दिया। চাৰিওফালে চালে কিন্তু তেওঁক পানীৰ দ্বিতীয় সোঁত দেখা নাপালে। वो थक गया, তেওঁ ভাগৰি পৰিল। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई, পুনৰ উভতি আহি তেওঁ সকলোবোৰ ঘটনা বুদ্ধক শুনালে। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, শিষ্যগৰাকীৰ কথা শুনি বুদ্ধদেৱে হাঁহিলে আৰু ক'লে, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ, पुनः তুমি সেই পুখুৰীটোৰ ওচৰলৈ যোৱা। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, যদি এতিয়াও পানী লেতেৰা হৈ আছে তেনেহ'লে কিছু সময় তাত ৰৈ দিবা। पर जल लेकर ही लौटना, কিন্তু পানী লৈহে উভতিবা। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहाँ पुनः गया। বুদ্ধৰ আদেশ পালন কৰি শিষ্যগৰাকীয়ে তালৈ পুনৰ গ'ল। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है, এইবাৰ তেওঁ দেখিলে যে পানী পৰিষ্কাৰ হৈ আছে। गंदगी नीचे बैठ गई, লেতেৰাসমূহ তলত পৰি গ'ল। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा, শিষ্যগৰাকীয়ে এতিয়া পাত্ৰটোত পানী ভৰপূৰ কৰি লৈ বুদ্ধদেৱৰ ওচৰলৈ উভতিল। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा, বুদ্ধদেৱে তেওঁক ওচৰলৈ মাতি আনি ক'লে, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, এই সৰু কথাটো তুমি সদায় মনত ৰাখিবা। इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा, ইয়াৰ পৰা তুমি ধৈৰ্যৰ পাঠ লাভ কৰিবা। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना, যেতিয়া তোমাৰ মনটো অশান্তিৰে ভৰি পৰিব তেতিয়া তুমি তোমাৰ মনটোক অলপ সময় দিবা। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी, মনৰ পৰা অশান্তিসমূহ দূৰ হৈ পৰিব। मन अपने आप शांत हो जाएगा, মনটো নিজে নিজে শান্ত হৈ পৰিব। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्र प्रसन्न हो गया, আৰু বুদ্ধৰ অমূল্য বাণী শুনি ছাত্ৰগৰাকীৰ মনটো প্ৰসন্ন হৈ পৰিল।